Oi te kauma ono ngā tau o Hingangaroa Smith i te wā I waitohu ai ia I te puka kia uru atu ai ki te rōpūru te kaumāwaru. Ka tahi ia ka tino o horere, I nā rā kāre tōna ingoa I runga I tana tohu rā whānau, nā te mea he whāngai ia, he ingoa ke I runga. Kia hatia, kei te pupu ake ngā kare ā-roto I te whatu manawa o tēnei koroua, e 85 ōna tau I naia nei, I rungi I te mōhio ko tēnei hui huinga hei enei rangi whakatānei, te mea whakamutunga. I kōrero ia, kia Raiha Johns. Ko Hinga Smith tēnei o ngā hoia ka tau atu ki Pōneke a te Rāhoroi. Ki reira whakakorengia ai te rōpū o te hoko whitu atu. I te wā I haerea Smith ki te kura, ko Major Jackson Ke tōna ingoa. Engari, tuku haetanga ki te pautapa te titiro nā. Tuku rā whānau ka kite, tuku te ingo ko Hingangaroa Smith. So tuku haina tanga, haina nio koe raka tuku ingo. Te kauma ono o na tau I te rāwā, a koina te ingoa I tuhia ki ngā pepa uru mo te hoko whetū. He oi I rū ka huia I tana hainatanga. I'd crept up 3 years from being 16 to 19, but it stopped me from going overseas because you got to be 21. E waru te kauma whetū ngā tau o tēnei mōrehu no te aitanga hauiti. He rū ka hua no te take I a heitia, tana haere ki hipa, whawhai ai. Eka, hea tēnei whenua o tawa ni mata kune. O nā tāna matakai. Nā te mamae o te hoki mahara ki te pakanga, he ti noi hoana kōrero mo tērā. Tā mea koe e whawhai ana. A ko māku o tō kone ki tō pohone. Ka noho pēnā tōru koe ki moroke no nā kākahurungi a koe. Kārea Smith I te tino moke moke mo te whakakorenga o te rōpū o te hoko whetū. He oi kei wāhi ke o na mahara. Ka roku oku hoa. I naere. Ono ho moke moke no. Ko ana tamariki me ana mokopuna, tōna kai ngā kau I naia nei. Raiha Johns, Te Karere.